Ja ću sada pozvati našeg Abdusameda da nam se večeras ponovo pridruži ovdje na bini. Evo, zamolit ćemo Abdusameda da nam on iz prve ruke kaže odakle tolika ljubav prema Kur'anu, prema ilahijama, prema sevdalinkama i prema pjesmi općenito. Pa ta ljubav se je prijavila u ranom djetinjstvu, slušajući Kur'an i učeći ilahije, uz babu naravno, koji je stajao, mogu reći, komotno od rođenja kako sam se rodio, pa sve evo do sad. I ovom prilikom se zahvaljujem njemu i mojoj porodici. Tako da najzaslužniji su za tu ljubav moji roditelji. I evo, nakon tih nekih 12-13 godina dočekali smo, Abdusamed je upisao Gazi Husrebegovu medresu i uspješno je završio. Bio je proglašen je najboljim učačem Kur'ana u ovoj medresi i to je za jedan veliki aplauz. Abdusamede, sigurno će naše goste, naše prijatelje koji su večeras ovdje s tobom interesovati koji su tvoji dalji planovi s obzirom da planiraš upisati Fakultet islamskih nauka. Kako će teći tvoja karijera? Koji su tvoji planovi? Pa svakako školovanje na prvom mjestu, naravno, a uz to nadam se da ću nastaviti u ovom pravcu snimanja ovih duhovnih pjesama ili ilahija. Hvala. A sada ćemo poslušati još jednu prelijepu ilahiju koja nosi naziv Uspomena na Resula u izvedbi mladog momka, prelijepog izgleda i posebnog glasa. Abdusamed Šljivar, uživajte u slušanju. Od Magriba do Mašrika mu'minuje svakom dika što slijedi poslanika Allahovog miljenika. I od juga do sjevera umet slijedi pejgambera, svud svijetli naša vjera, trajati će do mahšera. Kad je vedro i kad oblak sivi najavljuje kiše i oluje, uspomena na Resula živi, a salavat zemljom odjekuje. Kad je vedro i kad oblak sivi najavljuje kiše i oluje, uspomena na Resula živi, a salavat zemljom odjekuje. Da nam puti budu jasni, istina i pravda glasni, prenio je Kur'an časni, gospodarov govor krasni. Muhammede pejgambere, lučonošo naše vjere, sve životne tvoje sfere, umetu su prave mjere. Kad je vedro i kad oblak sivi najavljuje kiše i oluje,
kad je vedro i kad oblak sivi najavljuje kiše i oluje, uspomena na Resula živi, a salavat zemljom odjekuje. Ja Rasulallah. Sve čestitke našem Abdusamedu. Prije nekoliko godina šira javnost je saznala za mladu interpretatorku posebnog glasa. Iako smo mi to u osnovnoj školi Kiseljak 1 već odavno znali, a njeno ime je Ilma Karahmet. Ilma, prije svega, hvala ti za sve one tvoje prelijepe nastupe na školskim priredbama kojima si ti dala posebnu veličinu i vrijednost. Ti si generacijski u istim godinama sa Abdusamedom, iako ste pohađali različite osnovne škole. I vi ste između ostalog upoznali se i kroz razna školska druženja. Možeš li nam reći šta za tebe znači saradnja sa Abdusamedom i odakle tvoja ljubav prema pjesmi? Prije svega, assalamu alaikum svima. Čast mi je biti večeras dio ovog programa i šta reći, sa Samedom se poznajem već dugi niz godina, jer nemam ja puno godina, ali dovoljno se znamo da me pozvao ovdje da budem dio njegovog programa. Hvala Ilma. A sada poslušajte pjesmu Smiraj srca Ilma Karahmet. Pritiskaju halovi, ali još stojim ponosna Gospodaru jedinom od dana. Mislim sama ostaje, Rabu lice okrene, dovom mu se približim, srce dinom ispuni. Moj si ponos, moja istina, moje svjetlo među tminama, ljubav mimo svake ljubavi, Gospodaru jedini. Ti si lijek za sve rane, smiraj kada suza kane, cijeloj duši ti si spas, volimo te, ja Allah. Suze kvase obraze, tuga grudi razdire, dal me kušnjom darivaš il me sebi dozivaš, Allahu, ti što znadeš tajne sve, ti što štitiš iskrene,
radost si za strpljive, dovoljan si za mene. Moj si ponos, moja istina, moje svjetlo među tminama, ljubav mimo svake ljubavi, Gospodaru jedini. Ti si lijek za sve rane, smiraj kada suza kane, cijeloj duši ti si spas, volimo te, ja Allah. Hvala tebi svima. Vjerujem da ste svi čuli za hor Hazreti Hamza, kojeg često možemo slušati i gledati u izvođenju prelijepih ilahija i kasida. Kenan Hadži Fejzović nam dolazi upravo iz tog hora i on je ujedno i vođa hora. Molimo ga da izađe ovdje. Kenane, ti si napisao ilahiju pod nazivom Veo. O čemu govori ova ilahija i kako je došlo da upravo baš nju napišeš? Pa ja ne bi svoje tekstove nazivao ilahijama, ne bi ulazio u to, to je jedan lijep tekst. U muziku ga je pretvorio naš Eldin Husein-begović, zapravo tako je i nastala ta saradnja. Nezahvalno je govoriti kako, šta, ja bi nekako prepustio da ljudi poslušaju tekst i da sami zaključe ono što je pisac htio da kaže. Jako mi je drago da sam tu, da mogu podržati nekog mladog i jako mi je čudno da u ovom trenutku mogu reći nekog mladog, jer smo i mi počinjali kao mladi i znam koliko nam je značila podrška ljudi poput Eldina Husein-begovića i zaista je, kad je u pitanju duhovna muzika, neko ko je zaista pomogao jako puno i horova, i izvođača, eto, uključujući i nas. Ja bih mu zahvalio ovom prilikom, jedan veliki aplauz za našeg Eldina. A Abdusamedu želim puno strpljenja i naravno želje i rada da ako Bog da ovaj početak njegove karijere bude imao još veći uzlet i ako Bog da gledamo i na velikim koncertima, na velikim binama. Hvala vam puno i assalamu alaikum. Hvala Kenane. A sada ćemo ponovo zamoliti našeg Abdusameda da prouči ili otpjeva ilahiju ili pjesmu Veo. Na putu punom prepreka, šta sve čeka mu'mina, ti si mi utjeha, ja Rahman. Kada da prvi udahne i dokad zadnji ispustim, samo tebe treba, ja se tam. Posljednji veo kada padne i ovog svijeta više ne bude, izblijedit će svemir i zvijezde sjajne, samo ti ostaješ, ja selam. Posljednji veo kada padne i ovog
ovog svijeta više ne bude. Izblijedit će svemir i zvijezde sjajne, samo ti ostaješ, ja selam. Srcu svjetiljka koju će upalit samo glas zikra, ja džebar. U duši mojoj praznine koje može popuniti samo tvoje ime, ja Allah. Posljednji veo kada padne i ovog svijeta više ne bude, izblijedit će svemir i zvijezde sjajne, samo ti ostaješ, ja selam. Posljednji veo kada padne i ovog svijeta više ne bude, izblijedit će svemir i zvijezde sjajne, samo ti ostaješ, ja selam. Večeras zaista uživamo u izvođenju prelijepih ilahija i od naših vrhunskih interpretatora. Sada ćemo zamoliti našeg Abdusameda da nam prouči vama dobro poznatu ilahiju U Medinu pošao bih, i ja također. Medine je varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e Resul'e dolamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. U Medinu pošao bih, rumen ružu sejrio bih. Njezin miris tražim
plačem, zatim čeznem u tom gori. Njezin miris tražio bih, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. A sada ćemo slušati Abdusameda u izvođenju prelijepe sevdalinke Razbolje se Sultan Sulejmane Aman. Razbolje se Sultan Sulejmane Aman, Aman padiša. 7. dana šehri Ramazana, Aman, Aman Ramazana. Razbolje se Sultan Sulejmane Aman, Aman padiša. 7. dana šehri Ramazana, Aman, Aman Ramazana. Pitao ga sine Ibrahime, Aman, Aman Ibrahime. O moj babo Sultan Sulejmane, Aman, Aman Sulejmane. Pitao ga sine Ibrahime, Aman, Aman Ibrahime. O moj babo Sultan Sulejmane, Aman, Aman Sulejmane.
žao babo umrijeti, aman, aman umrijeti? Jel ti žao carstva Istanbula, aman, aman Istanbula? Odgovara sultan Sulejmane, aman, aman padiša. O moj mladi sine Ibrahime, aman, aman Ibrahime. Nije meni žao umrijeti, aman, aman umrijeti. Nit mi žao carstva ni Istanbula, aman, aman Istanbula. Već mi žao Saraj, Bosnu ostaviti, Bosnu ostaviti. Već mi žao Saraj, Bosnu ostaviti, Bosnu ostaviti. Molim vas još jedan veliki aplauz za našeg Abu Sameda. Zaista je on veliki dragulj koji ne smije Bosna i Hercegovina ispustiti iz ruku. Sada će otpjevati pjesmu koju je napisao, za koju je zadižio naš Eldin Husein-begović koji je tu sa nama u ovoj prelijepoj dvorani. Molim vas jedan veliki aplauz za Eldina i za pjesmu O tebi. O tebi sve najbolje, po danu i po noći, pred ljudima i u samoći, zauvijek. I samo najbolje, po suncu i na kiši, i sebi kažem diši kada te osjetim. Meni je svaka radost samo od tebe, osjeti to. Samo ko te voli više od sebe. I meni je svaka sreća samo od tebe, osjeti to. Samo ko te voli više od sebe. Tebi sve najbolje, po danu i po noći, pred ljudima i u samoći, zauvijek. Ljubav je ova lijek, za tugu i za sreću, sebi kažem neću da te zaboravim. I meni je svaka radost samo od tebe, osjeti to. Samo ko te voli više od sebe. I meni je svaka sreća samo od tebe, osjeti to. Samo ko te voli više od sebe. Samo
Malo ko te voli više od sebe. Evo malo pomalo i došli smo do trenutka kada ćemo vam predstaviti kompletan tim koji je vrijedno radio da naš Abdusamed izuzetno uradi lijepo ovaj svoj prvijenac pod nazivom Davud i Bulbul. Zamolit ćemo ih, kako ih budemo prozivali, da nam se pridruže ovdje na bini. Za produkciju i snimanje CD-a zaslužan je direktor televizije Hayat, gospodin Ahmet Švrakić. Evo, zamolit ćemo ga da nam se obrati. Selam alaikum i dobro večer. Moje je zadovoljstvo biti večeras tu i da dam podršku ovom našem dragom šljivaru. Ne kažu žaba kroz Bosnu ne pjevaj. Zahvaljujemo se direktoru televizije Hayat. Za Abdusamedov styling pobrinuo se stilista gospodin Milan Senić. Šminku je uradila gospođa Maja Talović. Frizer je bio gospodin Mahir Sinanović. Autor muzike i aranžmana gospodin Eldin Huseinbegović. Autori ilahija profesor dr. Džemaludin Latić, Bajro Perva, Kenan Hadžifejzović. Ja ću vas zamoliti da izađete ovdje na binu, a zamolit ćemo našeg Abdusameda. On je izrazio želju da svakako se zahvali svim ovim svojim saradnicima, pa evo neka nam uputi završnu poruku. Ovako, prije svega čast mi je bila raditi sa Hayat produkcijom, našim Eldinom Huseinbegovićem i ovim izuzetnim piscima ovih tekstova, također mojoj ekipi što se tiče i ovog dijela frizure, šminke, stylinga. Ja im se iskreno ovog puta zahvaljujem. Naravno, pored ovih ljudi ovdje na sceni, ja želim da se zahvalim svima onima koji su mi pomogli kako materijalno, tako i moralno, i želim da se zahvalim svojoj porodici koja je sve trpila ovaj cijeli rad do sada. Hvala im puno. Hvala Abdusamedu. Ja ću zamoliti režisera Anisa Mujanovića, ako je tu, da izađe s nama ovdje. Još jedan put vas želimo podsjetiti da originalni CD Davud i Bulbul sa potpisom Abdusameda Šljivara možete kupiti na 2 inboxa ili puta po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Evo, mi smo na početku našeg programa mogli gledati nastup Kulturno-umjetničkog društva Kiseljak. Večeras im se želimo posebno zahvaliti i zamolit ćemo ih da izađu ovdje na binu. Upravo u njihovoj izvedbi završit ćemo ovaj naš večerašnji program. Hvala vam svima!